Bueno, Mikel, lehenik eta behin zer modu zaude, Frantziako turret handi bat egiten izatoz, gero beste helburu handi bat duzu, ez dakit nola egiten zaren Donostiko klasiko honetara. Bueno, duda pizka batzuekin, azkenean turra eta gero ondo rekuperatzea zen helburua, pizkate deskonektatu dut, eta bueno, hau izango da berriro lehenengo lasterketa, sasoia seguro hor dagoela, baina tensio hori faltan izango dut seguro. Eta asmoa da helburua lasterketa honetan zein da, zalantza horiek usatzea edo beste helbururen baduzu? Bai, batez ere hori zalantzak alde batera ustera, ondo aurkitzea, sentsazioak aurkitzea, baina bueno, lasterketa lehen lehian ikusten banaiz, hobeto, seinale hona. Eta lehia horretan zein ikusten dituzu beste hautagai batzuk edo beste protagonista batzuk dela? Bueno, uste dut oso lasterketa irekia izango dela, Vingegaard datorrela ikusi dugu, Kuss, Simon Yates, Txikone, Julian ere Alaphilippe gurekin daukagu, UAEko hori, Penúltimo del Toro seguro ondo daudela, uste dut oso lasterketa irekia izango dugula. Gaur goizean ikusi zaituzteko azkeneko etapa hori gozen piloteki ez dakit zer ikutu zaizun. Oso gogorra, ez dakit iazkoa baino gogorrago izango den, baina entrenatzen oso gogorra egin zaigu eta danok gaude pizkate horri zalantzekin, ez? Uste zu lasterketa pilotegira iritsiko dela edo lehenago puskatu daitekela? Ez dakit, azkenengo urteetan aurretik hori apurtu da eta ez dakit aurten norbait ausartuko den horrela joateko erlaitzen. Mikel, el año pasado no llegaste aquí a San Sebastián quizás con la mejor forma posible, este año parece todo lo contrario, ¿no? Sí, bueno, ha pasado más tiempo del Tour, ¿no?, que el año pasado. He desconectado bastante, esta carrera pues va a ser un poco para retomar contacto con la competición, meter esa tensión al cuerpo otra vez, así que bueno, espero ir encontrándome mejor con los kilómetros y al final pues a ver si estoy adelante. ¿Dónde crees que se puede decidir la carrera mañana? ¿A partir de qué punto crees que hay que estar delante? Yo creo que Haiskill y Lerlais ya serán puntos calientes, ¿no?, donde grupos puedan ir hacia adelante y luego yo creo que se acabará decidiendo en pilotería.